Barg'aziyev Murat, Adilbekulu Erkin. Birinci round yapıldı. Kızılburç'tan Uşkel Barg'aziyev Murat Esalı'da. Respublika Kazakistan Taras komandasını kulüp.
Да. Алейкум ассалам. Где-то 8-й бой еще 2 пары осталось. Да, уже Эркин Адылбек получил. Давай. Экинчи раунд аякталды. Көпбұрыштан Мушкер Адылбекұлы Эркин эсалуда. Кыргызстан құрама командасының өкілі. аяқталды. Бұл беттесуде екі өреслеменен Қызылбұрыштан Мушкер Байғазиев Мұрат жеңіске болды. Қазақстан командасының өкілі.
81 kg salma kategoriyasında 3. orunda yerligen için Marat Abdikalıkov Narın Opaslı Kırgızistan. Üçüncü oldu yerligen için Hasan Kon Baratov Özbekistan. İkinci ordu yerligen için Adılbek oğlu Erkin Bişkek Kırgızistan. ...81 kg salma kategoriyasında Düşoğlu Şupov'un elisine arnalgan el aralık mendeşliğin jеңүүсү de Murat Baygaziyev, Kazakistan.